Mladom naučniku 6 godina rada na Institutu društvenih nauka bilo je dovoljno da shvati kako funkcionišu i sarađuju institucije države i instituti društvenih nauka. Saradnja je incidentna i sporadična. Ono što dolazi kao rezultat iz naučnih istraživanja u Srbiji nije dovoljno važno za one koji formiraju nove politike, donose nove zakone. Projekti i istraživanja neretko traju po 5 i više godine. Država je njihov najveći finansijer, ali rezultati analize koji bi trebalo da posluže u dugoročnim planiranjima obično ostaju neupotrebljeni i zaboravljeni. Ja ne verujem da je više od 10% istraživanja koje smo radili u zadnjih 10 godina imalo konkretniji efekat na unapređenje nekih politika. Oni koji donose odluke ne pokazuju mnogo interesa da čuju te nalaze i informacije. Prihvataju najradije vrlo partikularne nalaze o malim pojedinačnim problemima. Ali da bi se njihov glas čuo, moraće da se potrude sami naučnici. Istraživanja pokazuju da radove najčešće objavljuju samo u domaćim časopisima, ne mogu da se pohvale saradnjom sa kolegama u svetu i regionu, a gotovo 3/4 njih nikada nije promenilo posao. Dok 80% govori engleski, manje od petine zna još jedan jezik, a čini se da je i njihov srpski teško razumljiv. Oni ipak govore jednim naučnim jezikom, dok je sa onima koji stoje na strani donosioca odluka, njima su potrebna praktična rešenja, nekad i brza rešenja. Nemaju puno vremena. Istraživači, oni koji donose odluke, ne funkcionišu kao švajcarski sat ni u Švajcarskoj. Naučnici su ti koji postavljaju teška pitanja i daju realnu sliku stanja. Zato njihov odnos sa političarima nije lak, ali mi imamo sistem i mehanizme za uspostavljanje trajne saradnje. U Ministarstvu prosvete kažu da je preduslov saradnje tačan presek stanja. Sve odluke treba donositi na osnovu pouzdanih i proverenih podataka. Međutim, to nije uvek lako, zato što tih podataka nema. A nema ih zato što metodologija kojom se do njih dolazi nije uvek na zadovoljavajućem nivou. Nama su potrebne pilot oblasti u kojima ćemo da isprobamo sve od početka istraživanja do toga da se to pretoči u neki zakon ili podzakonski akt i počne da primenjuje. Kakvo je stanje do novih pilot projekata i platformi, analizirali smo metodom slučajnog uzorka. Na pitanje je postavljeno Ministarstvo spoljnih poslova kada ste poslednji put dobili analizu nekog instituta i primenili u praksi. Nikakvog odgovora nije bilo ni posle 2 dana. Za Dnevnik, Ana Šuvalija-Pešić.